पाउचेद युमफम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी मणिपुर बो सक ताकबदा माइम थिएटर सु अचौबा थौदांग लौरे स्टेट असि साना खोनबना अमदि कल्चर न मलेमदा छक ताकलिबने लमदम असिगी आर्ट फॉर्म सिंग सिगा अनकप मरि लेनरिबा माइम थिएटर नसु स्टेट असिबो मलेमदा छक ताकबदा अचौबा थौदांग लौरे वही अमत फंगदोक्तबा एक्टिंग खक्तमक ओइबा लमदम असिगी तोंगन तोंगनबा आर्ट फॉर्म सिंगा अनकप मरि लेनरिबा माइम हाइरबा आर्ट फॉर्म असि स्टेट असिदसु असंग आर्ट फॉर्म आर्ट फॉर्म तौरीब लमदम की आर्टिस्ट लेबाकी मालेम की थाक तोंगन तोंगन मिंचत क्या पुरप गमले माइम आर्ट फॉर्म लेबाकी मालेम की थाक लमदम की मिंचत क्या पुरक्लगसो स्टेट आर्ट फॉर्म तौरीब आर्टिस्ट मसिंग यामना लेतबा आर्ट फॉर्म मतिक चाब ऑर्गेनाइजेशन मसिंग यामना लेतबा माइम की मतिक चाब होल लेतबा लमदम लेबक थीबा मने माइम आर्ट फॉर्म लमदम कुमजा 1994 लाख्रबने 400 BC की ममांगदगी नोंगचुप लेबाक ग्रेस दगी हौरखिबनी हाइबसी अइबो ओइना लाइरिकसिंग द थेंगनरे मासिगी मतुंग द हाइब आर्ट फॉर्म 16 अमसुंग 17 सेंचुरी अदवाइदगे यूरोप लेबाक सिंग द पाक्सना संदोरखिबने अदुबो कुमजा 1950 की अदवाइद लेबाक असिदसु आर्ट फॉर्म संदोरतुना यूनिवर्सिटी अमरी कॉलेज सिंग द डिपार्टमेंट ओइना हांगदुना असंग आर्ट फॉर्म ओइना ओइबा ngamlakle मरगसीद मियाम द चममनब पौलकप लाइसिंग छाबगी मतंग द कांग्रेस की फिरेप खंगलो मणिपुर द रिजर्व फॉरेस्ट एरिया कुंट्रा का मंगा लई हरब रिजर्व फॉरेस्ट एरिया सिंग असि के मनुंग द कंगलातोंगबी कांगपोक रिजर्व फॉरेस्ट असिसु अमने मिठै सिंग की ख्वाइदगी सेंगलब लाइफमनी हाइन लंगरिबा लाइनिंग थौ काबरू असुपगी खुफम ओरिबा काबरू की लाइफम लेन असिसु रिजर्व फॉरेस्ट एरिया की मनुंग द लेबने हाइबा मफम असि कुमजा 1949 की जुलाई 3 द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 की सेक्शन 20 की मखादा रिजर्व फॉरेस्ट ओरी आना लाथोखे कुमजा 1949 की मे मंगाद रिजर्व फॉरेस्ट ओना प्रपोज तौबदी मफम असि की पाक चौबसी स्क्वायर माइल निफुरम ओइखी अदबो मियाम की ऑब्जेक्शन खरा लाकपदगी मरी लेनब अथॉरिटी ने मी खुंदाननबा स्क्वायर माइल 10 रोम थमलमलगे स्क्वायर माइल 13 रोमना रिजर्व फॉरेस्ट एरिया ओना लाथोखे रिजर्व फॉरेस्ट एरिया मक्तबो लानाई मियोय अमतना मफम बसदा खुंदा लाइता सिनबा यादे उजानब सा उसेक हाटपा अमदि इंखोल क्वेश्चनबदी लाइरदुना चंगबा फावो यादे अदब हारिबा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया असि मरि लेनब डिपार्टमेंट मतम की ओइबा थबक लौकत होगदबदगी लम खोबसिनब क्याना खुंदा सिनतुना लेरे तंपाकी लम हाइबदी हाइंगांग सिंग अमदि नोमाइसिंग सिंग की नापोमद खुंदारिबा मियोय मयाम अमदे रिजर्व फॉरेस्ट एरिया नि हाइदुना नमदुना ताकतोकपिके अदुग माउंट कब्रूगुंबा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया अथिंग अमत थमदबगी मोंगदा कांगलुप खराना तौनिंग तौतुना लेरगी मतम खरा सांगथरकलब असिददी हारिबा लम असिगी सरुक असि रिजर्व फॉरेस्ट नि हाइबा काउथोखरे अदुग मखोइगी हल्लमन सिंगदा थंबिरम लमनि हाइना क्लेम तौरकले अतोपम योय चंगबा यारोय मपु ओरिबा लेंगाक फावबा मफमद चंगलगा सर्वे तौबा यारोय हाइदुन अथिंग पिरकले मसि फावबदा मणिपुर गवर्नमेंट मियाम की येगलगा अदुम खांगदन लेरे मसिदा करीगुंबा असुंग खांगदन लाइकिबा तारगदी मणिपुर कंगलुप मसिलगी मरक्ता चाउना उंखनबगी फिबम अमा लाक्तुना तंगदु लैतादब थोरकपा याबगी चिंगनबा लई काउब्रू लाइफम लेन असि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया ओइद्रिंगैगी ममांगदगी औना मिथैसिना सेंगलबा लाइफम लेन नि आइला लौनरमे चिनबुंग द मफम असि अखोय पुनमकी हौरफमनी आइना सुलौनै अदुबो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया ओइकिबा मरमना औजिक हेक्ट लाइसंग अमा सागनी हाइबगी ओइथोकपा लैते तबदि मिथैगी लाइसंग हाइबसी उना ओरबसु वान ओरबसु पेक्दंगना अदुम साबनिना कनादसु येटपनी आइना दिलौबा यारोय अदुबो अरिबा मतमगी लाइफम लेन ओइबनिना मरि लेनब अथॉरिटी दगी आयाब अमा लौरगा लाइसंग सागे हाइबदा आथिंगबा पिरकदबा अमता लैरोय मरगसिदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की मनुदा बचिन अनि थोकनो वांगांगलकपदगे वाफम अमखक हंदक ताबा फंगे वाफम अमना साइटुदा कांग्रेस की मिरेप ओइकिबा कमिटी ऑन प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माउंट कब्रुगिना जनरल सेक्रेटरी ओइबा डॉक्टर लामथिनतंग आउकिबना लाइसंग छाबा यारोय सर्वे तौबा यारोय आइना मखौ पोंगना लाउरे अमरोमदा कांग्रेस की एमएलए सु ओइरिबा खुमुक्सम जोय खिचनदी काउप्रू लाइफम लेन लाइसंग छानानबगिदबक मागना ख्वाइदगी अहानबोइना लुपा लाख अमा कटकनी हाइला लाउथोखरे काउब्रू लाइफम लेन जाउना रिजर्व फॉरेस्ट एरिया असि कंगलुप खरागी ओइननबगिदमक सोशल मीडिया दा हुनरकपदा हौजिकती मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी भिक्तिम ओइरे मसिगी जो मथकता स्टेट असिदा लिरिबा पॉलिटिकल पार्टी खुदिमकना लाइसंग छाबगी वफम असि जानिंगी नत्रगना जानिंगदी हाइबा मोड फोंदोरपगी तंगाइ फदबा लैरे मरमदी सुवासी हौजिकती मिदै सिंगी सेंटिमेंट ख्वाइदगी सोकपा थौदोक ओइरे मसिगी जो मथकता कंगलुप अमगी मियोय खराना मखोय मसाबो हेरु ओइननबगिदमक
tongan forum kya marom jatuna social media da ka henjin ba amasung semjin sajin ba cherol kya thagutuna mitai sum khanna ba haure matang asida panjanik ba wafam de issue asida congress so bjp so atai political parties domina laigano nakoi gi waiba party gi firep sing miyam da thammo miyam da chamam na ba pokhan na ba lang thak laga ikoi masel nungsina na ba siliba sing dagi kanna ba akan ba thabak lokhat hanninge atop pau amatana mangki ba submarine fangle q member yang kayom doi sire namit khani ki mamang da military exercise amada saruk yakiba indonesian submarine ama ikhang khangau da mangki ba adu ngasi thengna khre aina navy ki se yudo margona na phangdo ki ba loinana submarine adu tong ki ba crew member yang kayum do mak sina phangle haire hau ki bajum sakai sana mitta bali coast da pangtho ki military exercise adu da submarine adu saruk yakibane submarine adu na torpedo kapaki mo miam da unna ba sem sakhi adu ba khangau da lai maida Lady staff sing submarine adu ka pau phone pakam khide bagaloina na radar dagi submarine adu ki signal mangke bare amarom da so helicopter kaibada angang jauna mari sire Zimbabwe ki military helicopter amanga si lebak adu ki konung harari da leba jum amagi manak ta kaibagi thaudok ta angang ama jauna helicopter adu da tonglak kiba crew member om si khre an air force ki meke dagi phongdorakle thaudok adu harari dagi kilometer kunthrom satlaga leba Alders village ta thoke mane helicopter adu khungang adu laliba jum abada control ngam bogda badage jason duna bokhai ki bane maduda pilot ani jauna technician ama seki thaudok adu da laibai da sanadun lerba anga amasu seki an officer aduna phongdorakle thaudok adu da laikhidraba anga adu ki mama amasung chahi nauri bin masa amasu sokpadagi hospital da pukatuna laikanare Zimbabwe ki Manyame Airways da ki helicopter adu paigat khraba mato minute khara leiraga ground staff sing pau phauna pangam ki dabane Thaudok adu matau garam da thoki badu haibaki matang da chapchana khangba kamdrabasu pilot sing da control ngamhok da bedagi thoki bo oiram bayai haina singnare thaudok adu da laikhidraba singi imung manung ki awaba da su saruk jari hain yar marsen moyon phangdorakle makha tarakba atopa pau amadasu Delhi da me ahum phawba lockdown sangdokre Coronavirus case angak pangna hengalak padagi Delhi ke Minister Arvind Kejriwal ngasi national capital asida lagleba me ahum phawba saihut ama lockdown sangdokle haina phangdokre Delhi do riba phibam masi mahausangi phibam adudagi jamne hena sokjille phibam masida Delhi government na saihut ama lockdown asi sangdokhe bane lockdown manung da ikona infection asi chada kuntra ga tarugi changda hengalak pawure aikona Delhi da infection rate asi mamang da ukhitre adu bahauki bana menini asi tadi khara andarak ba ure ngasi Namaijun mitta chada kunmapan ki changda lagli aike Delhi da COVID-19 infection na maram organ nongu da mi chahum yang kai tadet sikre adu ka chawrak na anuba case lising kun gamari hengalakle Delhi da COVID-19 infection tawraba mi ki changa si chada 32.27 oire mamang da Delhi government na national capital asida April taraga mapan ki namida pung tara dage April kun taruk phawba namit taruk ni lockdown tawke lockdown tawrabasu Delhi da sayul asigi manung da COVID casing hanthaba ude adubo infection asina maram warga mi sibagi chang aside oxygen phangba wat padagi masing hengkale Delhi gi trader organization singchu city asida lockdown sangtokba asida apamba phangdok nare Apex Body Confederation of All India Trader Association CAIT na hauki birai numit Delhi government na makata na capital asida lockdown sangtok na bataksen ke masi COVID-19 infection hengkalakpa laksin na bane Amarom da national capital asida COVID-19 laisat ki ani sabogwe ki matam asida oxygen wat pana maram oirga achauba awaba amma mayuk naraba yai phiba masi thok taraba center na army ki khudang da oxygen phangan nabagi thorang tawgadabani aina Delhi chief minister Arvind Kejriwal na center taksin balaikre 21 mari amuk hanna phagadabani high court ki order supreme court na chanhan gidre High Court of Manipur ki justice MB Muralidharan March kunmanga lisingani kunmathoi da pikhiba Judgment abada Chief Judicial Magistrate CJM Sandelna December taraga taret lising ani kunda Belbi ki bami maribo amuk hana phaduna judicial custody thamgada bani aiduna pi ki judgment amasung order adu Supreme Court of India ra chanhandana thamkhre Supreme Court ki Justice Rohinton Fali Nariman amasung Justice Rishikesh Roy ki division bench amana tha asigi taraga tarukta pikhiba order amada High Court of Manipur ki Justice asila pikhiba order adu chanhandana thamle aikibane High Court of Manipur na amuk hanna faraga judicial custody da thamgada bani aikiba myoising aduna Chandan district ki Lambung village dagi LIs Wallring sahi humpuganipan apokpa LIs Kongbol Sakpi Garong subdivision ki Charong Singh village dagi Langhu Manaring Anal alias David sahi ne fukataren
Apopa legidraba el anggo sakbi karongi Tampi village dagi Quating Ward sahi kun gataret apopa legidraba RT Dalring amasong sakbi karong kumbung village Kulen village dagi SB Kolome anal sahi yang kai apopa legidraba SB Labine Makoi marimak Sanden Police Station na November lisik ani kunda register tawdun lokat pa case FIR number 21/11/2020 under section 15(3)(a) 504 505 506 50034 IPC amasung for explosive substances e kamari lenana charge tawkiba equising manungde yawanani Sanden Police Station case asi lokat kibagi maramna kanku feta volunteers KPU kobalup ama Mioi tarukna semlaga anal lolda iba marup purup masel ki marakta nungsinadnaba thawdok sing thogalakpa yapu wafam sing ki sejai ama iraka chai thorakhiba amasung lubasina haiba indaba mioi sing da bom sinanun aki akhang nangan kani airaki haiba ki matangda register tawduna lokhat kibane atopa pau amadaso India ki COVID management criticize tawba tweet jangkai Twitter na lawthokre India government na COVID-19 pandemic ningthina handle tawde haiduna Lebaga sigi COVID management criticize tawba tweet jangkai Twitter na lawthokre India government na hairakpadagi Twitter na tweet jangkai du lawthokibane microblogging platform asna Telangana ki MD Revanth Reddy West Bengal ki state minister Moloi Ghatak filmmaker ani amasung atai kya ki tweet jangkai kiana delete tawkre abasi Lumen database ki data na ule media naman ihan hanna report tawkiba matungda tweet singatu lawthoknaba government na emergency order ma thake Twitter ki spokesperson amana statement amada hai valid legal request amala labadi madu Twitter ki rule sing amsa local law ki makhada Twitter na review tawe karigumba contest aduna Twitter ki rule sing violate taw tarabadi contest adu service tagi langthokane case kudingmak aikone account holder da hapteng na khangalle masne account adu kamari lainana legal order lakle habasi makhoida knowledge lehli haina company na phangdokhe Mizoram ki hanagi minister PC Joram COVID-19 na laikhidre Mizoram ki Art and Culture Minister Weramba Congress ki lusingba PC Joram Sangliana COVID-19 inspection na maram oiduna thangjana mitel laikhidre hanagi minister asi chahi marfumanga sukre PC Joram laikhidaba ki pau asi thangjana mitel Mizoram ki minister Joram thangana tweet amada Twitter amada confirm tawke se minister laikhidaba ki imungda su awa paphongdok gi paujal thake Nagalam dana Deferna Thombada Ahal Amalaikidre Zarpo Police Station ki manung chanba Jaripo Khorom Laimang Mayada Ngarang Nungtil Tata Defer AS03 BC 9486 Amalalambida cycle Tawtuna Lakpa Ahlama Thombadagi Laikanaba Gamdana Sire Aire Police ki Pauna Hai Laikidaba Ahladugi Mamingna Mortum Iwo Chauba Sahimpuga Taruk Apopa Laikidaba El Mangolzau Kawe Mak Jarpo Komroi Laimangda Laibani Tawdok adugi matangda chenari batata Defer adu police na phabaga loinana case amasu register tawkhre aire Tawdok adu laikidaba haksang adu ngasi porompat ki zenem smoke ta puraga postmortem tawraba matungda police na imung manung ki mioida khosina kre aire topapau abadasu signature saramba Tribhugar University ki mairoi bhare Assam ke Tribhugar University ki mairoi amba university asigi controller of examinations ki signature saraga Postgraduate examination kudimak cancel tawrambagi damak phare University asigi controller of examination Dr. PK Kakoti ki asaba signature amasinaduna April taruk amasung kunda notification amathoke signature saram lebam hairoi adu Tinsukia district ki Laksa Vikas Kauba amani aiba khangbagamle Tribhugar University ki hiram asiga mari lainana Tribhugar police station da case ama phal tawke police na hairoi adu thangjana mitta Tinsukia district ki Laiboli area dalipa mahaki mayung dagi phake police na Laksa Vikas Gogoi ki mobile phone su seize tawke mairoi asina signature saduna atai mairoi singki academic career maganda bohona ke masi crime amane COVID-19 case wangkhalakle serak kasida masina mairoi singbo mi pai bapokhan ki ana police officer amana phangdoke serak kasida Tribhugar University ki mairoi taraga taru COVID-19 positive oiram badagi university asina hojik chathariba musbla kadurbe examination kudimag Irai nomita cancel tawkre COVID-19 casing do detect tawraba matungta health department university asdega hostel ahum containment zone sing oire haina lauthoke aroibada content sing asigi mar oiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yenbiri popna makpathaga jari channel asina domda kanarabadi subscribe tawbidri subscribe tawbir moloidana like and share tawsu kabi kunupna makpo amuka hana thaga jari